Pozdrav ljudi, ja sam Marko, dakle ovo je samo kratak obavešteni klip, dakle zašto ne snimam, jevi ga, dakle imam puno obaveza ovih dana, prvo i glavno jeste što pravim animaciju za jednog youtubera, dakle vidjet ćete sve, vjerovatno većina vas zna ko je, ako znate nemojte pisati u komentar, zato što svakako će vam komentar biti obrisan, ali moguće da većina vas zna kome pravim, dakle ako znate nemojte ništa pisati, to je to, dakle kao drugo jesu praznici, dakle, a sad je frka malo bila oko škole, mislim nije bila frka, ja sam svakako odličan, ali da malo navijam još ocene za bolji prosjek i tako dalje. I to je to, dakle samo da javim da sam živ, da će uskoro biti klipovi sa Necom i sa Mungosima, Šoretom, svima, zapravo Šoreta već svrštajte u Mungose, kapirate već. Dakle, bit će klipova još, znači sad na raspustu ima da cepamo i glavna stvar, upravo sada pregovaram s jednim čovjekom za grafičko, dakle možda mi stigne nova grafička i onda ćemo da pičimo GTA 5 za jebancije sa No Liferom i ostalom ekipom, tako da to ću vam još javiti ako bude, a do tada, lep pozdrav, ćao!